Information Commission akan second appeal kan tina chan hi kan MPCC kan Vigilance Secretary pulal huai tlong a boy tlung hian Mizoram sumle pai din mun account and treasury sa zona azota chuta zona te chu cheng nuai zachin bill engangin nge treasury elua engtire nge oma engtire nge pek chua ani le ti te azota chu zona chu account and treasury lamatangin chan the ani lo thu kan adonga chumi wangchon voina hian chu mita chungchon lungoi lovin second appeal dan som pakwana changte pathumna 2005 RTI Act na thunei na pe dangin kan zo bel ani chuda kan zo na chana chu thil dang ni lova he Mizoram asum le pa he ti kopia har sa chuti lain he pensioner ten an pension poisa kumni chuangte la theilavin anoma tin mire thei tam takte healthcare ra poisa amlo wangin la theilovin mire thei then an nei chun anga anin enkol ni tapo pek thei ani lova tin chu tiang chuan GP fund kan an tiang chi te la theilo nomlai le contractor te supplier tam takten ni khat ni bak bil tang lova kan Chief Minister Finance Minister ina du sakbik te tan chuan har sapna omlo lai hi hriat chian kan du na awang ani a voinia hian India rama RTI mangin sarkar ani na angalang tang tura dan thatak kan nei hi he Mizoram le he mne sarkar po hian atakin kalpui se ti kan du ani he kan zona te chuan contractor le supplier te an ning le address te contractor le supplier ten napming ti te contract le supply anna estimate le an payment pack to zat te treasury an bill thelu adang ni ang zata pas nge ani ti te e payment ani chuan alu na account nei tu ming ti te kan zo tani kan chief minister finance minister en kol tu hian adu sak zong te du sak uchuak taka akal puina hi molpho lau ni in kan he chumi wang chuan he kan zon hi an chang du talo ni in alang ani chuan chun voina hian chief information commission nena kan jual kota ani e pu hoi po hen soidu ani yanga tunaya damlo mong te an da theilawa healthcare oya so kan na thok an ho te ahun taka an da theilawa so kan na thok an mangan hunan thil poisa da kom GPF te an withdraw theilawa ating zong har sat na Mizoram mi puin kan to lain chen kat thil thi thei zul te chuanin so kar atangin an du danin poisa an withdraw thei niin ni kan thia hemi hi adik lovin kan thia thudik khai so na turin le mupuite hemi ani so mi puite ra be anin kan thia da wangin he zo na hi kan siama min chana hianin kan lung oi lo awangin tuna hian in Mizoram Information Commission hian kan kalta ni